Ну вот, слышал? Для нее это пустяки, а большой разницы. Я помню. А ты кто? Ты поймешь, что тебе друзья сделать. Ты забыл, что я на шее. Ты уже я тоже человек. Выходи, подожди, я в какой-то кокон. Kıyızlar, bugün bana sağlıkçılığa geliyorlar ha. Durun. Kıyızlar da harama yok hiç neme dedin. Холодильникte de zat yok ha. Kızlar, berde hissat yok. Berde de produkta yok ha. Altışda nasıl yeni var canım bilem attın mı? Bana yok aytıp koyuptular bana. Buraya olup duruyordu. Ay men kellem olsun mu? Kıyızlar kötüçüm. Hazır şu problemini hemmesini çözer. Yürüm. Kıyızlar, mayda değil, yuğun aynı gelen ekenlere. Bağışlan.